سروک مسعود بارزانی پیشوازی لمیخائیل بوگدانوف شاندی تایبەتی سەرۆکی رووسیا و جگری وزیر دەرەوەی رووسیا کرد. د جیڤینێ دا شاندی تایبەتی سەرۆکی رووسیا سلاڤین ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا و سێرگی لاڤرۆڤ وزیر دەرەوەی رووسی بە سەرۆک مسعود بارزانی گەهاندن. تەکەزیل سەر گرنگیە پێگەها گەلێک کوردستانê û rola herêma Kurdistanê li Iraqê û navçeyê bi giştî kir ku ji bo Rûsya gelekî giring e. Rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê tewereke din di civînê de bû. Serok Mesûd Barzanî boçûn û dilgiraniya xwe derbarê pêşeroja gelê Kurd li Sûriyê bi cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsî gihand. Herwiha di civînê de nerîn derbarê rewşa siyasî ya Iraqê û hilbijartinên encûmenê yên nûnerên Iraqî û gefên terorî li ser seqamgiriya navçeyê hatin gotûbêj kirin û Mikhail Bogdanov di civînê de amaje bi peywendiyên dîrokî yên gelê Kurdistanê û gelê Rûsya da. Herwiha rola malbata Barzanî di bihêzkirina wan peywendiyan de bilind nirxand.